Marago vengi anaenda mwancho murigererea tariki 10 umutinyo igukane karibu sana rituko ria Ijumaa tunyaro sangase kionga chinse komecha bono marago vegetariane Matilda Obaigwa na Veni Nyavoke kora sinsemo ili yebimanyerero karibu sana asinchira iri ya vene nane kirongo chaka ekionga nigobono mugabana we county ya Kisii Muske Paul Simbarati agendrete no murobelio kwena na chibasari sechi wodi au na voigo sechibunge chonsi ime ye county ya Kisii ritukoria lero kakwena na chibasari cho osomurobelio yuko korekana asebunge ya Kitutu Chache North ime county iga nigo Muske Paul Simbarati anyari ko mumochia umuseneta we county ya Kisii umuske Richard Mumuima Onyonka ase amangana aberiga kubwatukana muno abwatiraneti umurobelio yopo kwena na chibasari na satebire chibasari serikali ya county nigo ekwana na asinchira ere eyo bwasioku kigima county chinde njira manyanga kijiyo kolega asi mosene toino aya imoka uli okubulinga ki ngachi document chindo linga kisimba kwana ne basa aye musindu bonyo isona abeto mu minister inki oko iwera ubekira abana b'abantu bako ubintu ki e basa aye my brother senator ndaitengo tebiga kurmambia tigana abantu abana barobwa bakeka ose mbakine baike no nobo senetobo osobo jumbe osobo MCA mu wanja boy abage tutu bagacha bakakana ngantu takitumanga nayo nyonka ngavenga onyonka ne kambyana abagaka bakomochukurwana iskoliana lakini nkubuli gae my brother you are my senior kaibere tigato konya abantu baitu basimo no mutiga agendera kuri bintu no mugetutu mutige ere aragere abande bakora na mutagiteigo kumukwanirana nasiba batari wakekura abantu bande twari nete basariga akonyoro mungina imugetikuru manyerero akagenda sense musacho yakabuli fomu nyerero era akabuli sensi naende agatumu Mambi ya rero ni gubono igati ya bomenyi kurwase bunge ya Kitutu Chache South ase location ya Jogo bono banyara gukora ukrobekana igoro yorobebe anomono ase chabisi cyumugambe kurwase location ya Bosongo iyo iri ase bunge ya Nyaribari Chache bono chiroberie guca kwa gacho ase chinsemo echo engana eyeni gubono ya nyare koreta ribirira litindi nako nekero aba watani abo babolirie abana siasa usika chimbebe asobokole wechi bunge chiabo. Kwa majina naitwa Samuel Otaro Miroro. Mimi ni residence ya Jogo location. Leo hii tumekuja hapa kwa sababu ya mambo ambayo tumeona yamekuwa ya ajabu sana ambayo hatujawahi kuona. Jogo location ni location ambayo tumepewa ambayo ni mpya, iko na jivo wake na masub chief na iteresi pamoja na Nyankongo. Kitu ya ajabu ni kwamba tumekuta ya kwamba hii pana ambayo imewekwa hapa inatoka Nyaribari constituency. Bosongo location iko under Nyaribari constituency. Sasa tumeshangaa ya kwamba leo hii wamekuja kujenga ofisi ya chief ambayo ni ya Bosongo location ichengwe juu ya Jogo location. Na sisi wenyewe tuko hapa ni Mwamusioma na Mwabundusi. Marieta Njengo kwa magina naro uti file cha administrator Jogo location Teresa location. Chebona yendo kumete ndo itokote chanda igato morende onyora mali baba bolire Nyaribari Chache baje tubatoneti amali maiga boge tutu wese tubaoneri taba seko tutumane naba Nyaribari na ndega igamboge tutu central tole igo bana nyamali mabaere ide baje tubatoneti amali maiga boge tutu. Majina naitwa Duke Nyarango, ni MC wa Kitutu Central Ward ikiwa kwa hii location yetu ya Jogo. Kwa hakika nimeshangaa sana kwa vile MP wa Nyaribari Chache yendekawa wajui boundaries yake na yetu. Mimi ni mwanasiasa, hii ni area yangu na kuna siku ambaye nimesikia ya kuwa
Bosongo location iko Kitutu Central Ward. Bosongo location iko Nyaribari. So from today, Mheshimiwa Chanda, if you don't understand your boundaries, please say the old one says uponyeze boundaries zako ili location yako iweke Nyaribari. Ndobo atyo Mheshimiwa Ogoro kukebagendi. Atari okebagendi. Ndobo atyo Mheshimiwa Ogoro kudiuki. Atari odiuki. Ndoko tayebya Banyaribari ba keep off. Nakroasia mangana yechisemi mwaziri wechisemi musike Julius Migos Ogamba litko lyarero chinsa chamwambia niganyara gukora etaro ya bene ucha samagacho ye University ya Nyamira yotoka se chinse mochia kia Bonyoro ime ye county yo ya Nyamira nechinga kicho nikubono anyara kolemia mogusibuna University yo nechikwa gacho gwikokoera na bwigoti babasa gutwara woba bonde bwensi lakini karato abe kamo ikina kia rukotini tugachaga igano mo minister of defense the president karu instructions abantu ba defense bagachi university bakugwatarana na Kisi University aliko tugachaga tukabeka nakendo kiriko rwekara kita ground breaking talo muinari kana to akolire abantu ba defense bachira tukaiwa bawusibana wasomete babwata chitigiri abandi isatu abandi ibere abandi yemo aho tena university kolotiki Ono kibulinge kirende twaje tekwa gachange ntuki. Yakiagara nacha. Yakiagara monene ngochare gaiga Jumatatu. Ngochare gaiga dire. Jumatatu. Gara zitaka bulinga na igweta abantu bataka university yo. Kuna abatumite ne minister mukana mwakora ground breaking igende kinkaro. Kama devi mwabinkaro na mungu kwera pa korro koreki. Lakini achira kulige linga tigangiche ndore gosenkera gosaba ndoria bamuki gendiga bokera gochogera lakini anyo rene koloteki na ate virunga by September university ya Wereki na bana bakoreki Chinga kiechecho mwaziri Ogamba ni kubono anyari kuboria bamenyiwe county ya Nyamira anyari kumwarigania sentira ere ya bene kigima murayibense muske William Ruto ekiro arache asitaro yaye yokurigereria na kurutota magendero au ase orugongo rwagusi nekira aborire buna amaskani na bwigo umorembe no bomo binyare kwanekiwa chinga kiecho ekero munna bojaboja au kwana Kimoko welcome. Doji mumaitige. Wako nyutumenda nganyamira tu tamte. Nero. Ara nero kimbo tu tam. Aki noanya mbali mutari tu tam. Dawa boli kiara mujita spoon. Asnale moja. Guru nyumba mwende siku moja utur. Gato wera nyumba igato letamage. Acha okonya abantu baitu. Usewa numuga kwan. Omone ngagocha. Welcome uya. Talibo. Awaka mura. Wakambulega iga balimu bwate nyumba wetane yemo. Moro. Ekarugo chapu nyumba chiriza to. Kwanyore yeme karako ga numonye nuli oro akuma na jinsa chonsu nyagote biwanta. Oyo kabere ole onde osoyo gota to tenga no nyentri tamu na boko vera. Kayo wanta waso. Na umubunge we constituency ya Olikalau umusikie David
Kiarao uyu nyarate usiria bugima bwaya matuka make aitire nigono akubekwa kwenigwa ase chinse mose asende miro ya chinse mocha tigoni eyo gutokeme ye county ya Kiambu mubungo wega nonye kabete gakora ase county ase bunge yemo me county ya Nyandarua nigobono kolengana ne wili yae ugusokugania kwae anyarate kubura buna chingaki agutumoka anyare kwenigwa ase chinse mo echo ase county ya Kiambu aparai bakora no mokonyi bo murai wense muske kidure kindiki nabo igo egati ya waziri nigo banyara wikirana ase ebirero ebyo nekiro bono banyare kumotoge buna umurai na olingi kurigire mangana yobwagachi asenchira ere engekerano. And his projects stand out and can easily be identified. What I most remember about his work is his perfectionist streak. In every building he was working on, he personally insisted that things had to be done a certain way, and he always got his way. He would not stand for shoddy work or shortcuts, no matter the cost. My husband's business acumen is well documented. His project profile was so impressive that he has helped redefine the Nairobi skyline. He was, however, very passionate about proper city planning and the expansion of services like sewer lines, roads, parking spaces and green spaces. Pande ya real estate amenipa ushauri sana mambo ya ujenzi, and lately, as late as last year, the family knows we embarked on a project together which unfortunately he will not live to see come to fruition. Kiaraho aliguza maisha ya watu wengi na kifo chake kimetuonyesha kwamba maisha hapa duniani ni mafupi, maisha ni dhaifu, muda wetu hapa hatuna milele. Ningetaka kuomba msamaha kwa niaba ya wanasiasa wote ambao labda kwa matendo, mazungumzo walitatiza kwa njia moja ama ingine shughuli hii ambao tumekuwa nayo katika muda wa kama wiki moja sasa. Viongozi wa upande wa serikali ama viongozi wa upande wa upinzani ambao labda kwa matamshi yao, kwa matendo yao wamezusha adhi ya hafla ya Mheshimiwa Kiarao. Kwa niaba yao naomba msamaha. I want to apologize on behalf of the political leadership of our country for anything that any of us may have done that has hurt the family, that has hurt the people of Kalau and the friends of David Kiarao who are mourning him. And I take responsibility on behalf of the political class and apologize. Asengane yo no to korera ekionga chinse komichia bono morogoba kolende nengolene sana ikiagira bono ase bunge yega kuru mwaka 2022 ababunga bange fanyare gusiria magimabo asenchira enka buneyo nyasanyare kuturendera abarai baito nchinkuru ko Matilda Obaigwa veni nyaboke kuru ase bimanyiro gendera kurigireria Getembe TV nabo igoto bwati achinse mochirisha Facebook nabo igo YouTube asa gotonyora buna Getembe TV kuru ase bimanyiro veni nyaboke nabo igo nere Kevin Ongeri kuru ase studio ya Kavere twara oboligireria obia. Omurayi omukuru bw'ensi ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengo gete ky'obubalimo kibirengeralyo eliokolenta amonkelyo yamagenderero asama tukabusyo nakyo gekogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanerera omugusi inyo
Kiogora omusike oruoba nigaringe omuseneta omochorwa w'ikiama gia serikali gia UDA kurende agesokia kubwatisia omurwandereria w'ekerugo ky'oburai bwense kurwa orogonko rwa Gusii omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo goika kaurwe kerugo kiaye ky'obuseneta asogotenena n'omugusio mwabo nonyabono atabwatie emirimo obeire okurwanirira abasubati w'ikinia kiuchumi koenana ebitamba by'obochenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abolirio omugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobochori bw'omwakugocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetagete omusubati omuremu oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omuremu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku uyo nere